Emaketiapa, Sompa, dear Sassiso, Emenije, Sompa FM, Sompa TV, Maketiapo, Sompa, dear Emenije. Dichimwa fidi ene to Sompa, FM and TV, Nebema Wenije. Any aketiapa, nebema wenijio, sabra boy mo dakini, be natural sooner, dear winya, bema wenijie, aketiapa so kamu, emaketiapa, papa wa fidi in it or Sompa, FM and TV, why? Yasin Sompa mani jeni akati apana unu warada Sompa de asit neimuno ema titi apa ye no mai munsam akudi munsam yina ne kasebo biji sam ni eja so sem yina Sompa de abama Sompa FM Emaketiapa, Sompa TV, Emenije, Sompa TV, Emenije. Oh, wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV. Dumienu abo omanti aseman Ghana yema obibia ha emobibia nso akwaba ebraso se dumienu kase no nia secure sanitary pad adawroma waso asene na etwagu ba bia ama niema nyina koboko ewa abrabomu ama yenuanom ye yerenom ne yanamfo wa no ma no eye kama pa na adawroma waso kase na asene enyu ano nko a sanso ana time herbal mixture and a time HH mixture and the capsules no and a RSYD Novigi Studios one also eka hono bi Technospark 40 series and so soya sene ama ya de kasiye e de abrewo hye nso kasiye twagu ewo enkran ha Sompa 106.5 FM ewo enkran ha no a ebeba bokwa bodem ewo Kumase Sompa headquarters 93.1 wajia demu den we pe na wato apete ama ayiko 100.9 enso agene de e wasantemanta mu ha adamfopa radio ewo Paris eno ya France wo mo ahenkro Paris no mu ho no e ho nso wajigum wo ho Sompa 101.1 ewo takwa 103.3 ewo takrade 106.1 ewo Tachiman 98.9 ewo Sunyane 90.7 ewo Nkranza sanso ana 101.3 ewo Doma Kingdom 106.1 ewo Mankasim afe udi code aneso ye ginamu den eya Sompa FM ena uko Facebook nso a eya Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra YouTube no enso eya Sompa FM live channel so se ubetimi akọ Play Store ana App Store ne so iOS ho no ya no akọ download di Sompa online ye app no ginamu brika ya ye bogum wo ho ubenya ye audio etie ubenya no video live sane ya ba live ubenya ho nso etie kama na bia nso atimi aye fine ena fe nsem wa betene de no ya kruche ni nyina de akogu www.sompaonline.com www.sompaonline.com ensem wa ye de sum wa wie no na poso bi ene de this way on my posi adwumako ne fa no ewo ebono epoye matamo wanom e de krata ba kire mu se wo monko wura chairman bi afie chairman ba asam no moken lawyer ni ya friend no say ace anan ankoma woni Kevin Taylor dia body dendenden a echenkuri
na wo ensam foforo mu no dokuta pani baako na cheso boropa wo bo ma ne chirem se yade bi eyanwo ena de ba na enrada pani behwe Independence Square Blaster Square ho na nya asem kuma nyuntuni da de lumba ya onya ne ba bi ko ne candlelight no echen kuri mensini ya ban krachi ya wono susuma de hia won mo afija kwa bre south adehia no etwa ne pusedi na waye ya ba ko Ukraine na Ukraine fo aka won ho won ya totopa ye kodi ewu akogu Russia ma se de echen kuri pa ebusia ensempi mu brodon twa bedabam ane ya bono ya ba betesem ede amawo abesma kadehia moti enka ewe kase mu mimidin abena badu adepa ko femenembra obrempon na kwaku ampoma ebusia yadase ye frisam na se original ye ede amane ye hyese afrimo ewo ebono epoye emantamu na nasem ho no na ye nya nantiye se oman posi adwumakuo no na ne wanum hye posi ntade na wo makwakwabo pinimu ewo owura baba Ibrahim Bukari ni fie ewo ebono emantamu ebono epoye emantamu na owura yi eyo owura wopiemu ewo MPP amanyokomu a ehyiwura do wanum amuwo ebono East region no wanum dwantrani eno no na asam no aba ne sa na wanum kiremu se oman posi adwumakwakabo awura ni fie enam sokora ama etututuo kasai ama nipa baako eti nananom siede no asam no aye awrahosam nemom na enkasen esanse na akwakoye wuhu na oman posi adwumakuo no etete ya ba agya wanum hu se adehia wanum twirachiro eye social media no so wanum so awamo publish newspaper for wanum nyina publish bie no enom se yani yenkoye bibisa ekra ma obi enti nananom siedo anase yenko wura wo bi fie na wamo se die tie nie wamo so mbo no no nya enti yese akonfo tachi amwa awidwuro bala wo bra wie wanu amunko ba no madi ba wade yi wanu mo bra ne bra no adehia wo mo wosunyane ne mpatam de yesijayo enya asam ketu atachi ma mpatam ho wanu si aye nini atosha wonso enti complaints no abasa enti wo mo no maboa wanu mo twen sei wanu benya hinte bi a kirebu se bi a akromfo yesanso aba na wanu mo nya asa tetefu kɔ no wanu antra wona so wanu mo tumnika tente kopie mu ewo biaya wanum enyanse akromfo na ba ho no na bere wanum ko asusu yampa ne nuane ampara na ya akromfo a wanum ahyase kora ewia mafo rutu wanum na bere wanum ti police fo asare wow no wo mo hyase se wo mo hurihuri wo etu onamu mika na momfofia anto ata no adwade abam akwa ba kwa no ono ne dini eni Saidu Bukari die wono etuo kan no ema amunum ho awoti na nanom siedo posifa abamane no mu kire mu sei owura na wono no tuo kan no edi adanse pefese waka akrofo tachi amu opie mu tachi ma ne nkwado a wanu mo eteti adehye ewo mpotam ho no waka ho naso no wanu mo dwane yetonkunumagu wo nase a wo sira watwen so watwen ma wonyawa no wo mo de wo mo nsankan wo bia nemom de akwadman so ema eye MPP chairman ni di ekopie mu ene say eniema bia eye posi adwumako no wo nkopie mu Robinson ho wanu mo nsa so no enum eno mu se eniema bi ho no ayo wura yidia na se wanu mo nhyɛ da nte nsɛm na se yie wanu hu ya ne se bi ma hyase publish say wo makopie mu ewo wura Ibrahim Baba Bukari ni fie edin na eba amantene a kyerɛ se tuo kan eye Saidu Bukari ana MPP chairman na ono no ewo Bunu East region ho wano so de Ibrahim Baba Bukari enti wo mu nim se bia edin na akoseni nti we de Saidu Bukari ana chairman di Ibrahim Baba Bukari enti ne bia sa Bukari se name no kwasa ye nti ana adehye bi hyase publish ne sa na nanso omai posi adwumakuo no ahuntahunufuo na ewo mu no wanom so wo mu kwaso aye nhwehwemu de besi akire bia no wo mu ma omanyi yaso ensi ewo ho na yetoa ensem ne so afri prosifo akache na yawura koto mranim ni ya odi ne dwuma kontakro mu eye ace anan ankoma wo kire se na anum ho bese afimpinu ni aduonu 2020 mu ho no ne bosomi a na etosomi enunu mu a no na wonya ne nte se abrante a ye frɛ ne se Kevin Taylor
what ne abafo ntentanfidie ne so ana wo sam ne ho fi pa nam so ama asam no watam ye akopie mu e wo court ama Accra High Court kwa asetena no wo kire se wono no wo twa ne damiti a wo twa no wo pe 10 million Ghana cedis wo agu ne ho fi ensam wa Kevin Taylor kwa kan ye ne se wono esankoma woni nipa bi aka won ho abomu de wo mani a kire mu wo Dubai ya wo mo ko ye ene kane pani anu ada men's gold ano na na pia men's anam 1 womu ko bo ne ho pose be ya won betwe papa no dwumade nyina asense no magu ne ho fi e de a kire Ghana man eno na esankoma te no se ami how for the way no ano e de ya no obe ya wode be kwa kogu obi ho fi na saade na Kevin Taylor tena afidie ne so ya o ka ye no wo yusu brofo kasa se chese wode agu ne ho fi papa ama chese wa twene gu atechemu ama wono akase mu wa ye so traumatized chese wone hura hopa no nam so amwa kopa Accra High Court say Accra High Court no emmo Kevin Taylor ka 10 million Ghana cedis no afan to kosua bi ni empata ne kra eno nam so ma court ne kwa asetena no court no ye say Kevin Taylor mfiri America homra wo ye Kevin Taylor ma ena court no try case no in absentia say wa ama nti no court no atry asem no e di agu Kevin Taylor so na webugu ni so no wa kire say sikabotene be say 2.95 million Ghana cedis Kevin Taylor ntua na so free 2020 ni besi nde Kevin Taylor MSC Ghana ha sei na enum ho no wate say Kevin Taylor ba bepie mu Ghana ha sei ama wakwa Supreme Court kura ama nam so ma asem bia na da Supreme Court wo kura mpo no wakwa akotwamu ne ade a eno ya say ne asade a wasan tibrika court e ma court ne ma na kwan say sebre wo hunu Kevin Taylor emfa defamation suit no emfa ma no ne atra asem no awie no court na ma ne kwan say won ko Daily Graphic ene paper bia wo pay ye your mind dia no won ko publish a case no ya judge de da no won ko publish wo one time pe onya publish wie say ekimu a etese ne ya serve Kevin Taylor pepepe ene wo ko Daily Graphic mu pepepe no wo ko ene say de court na hye no a ampa bra court de ma ye na twam ene ntimi ne wo kasa yi Kevin Taylor what the sankoma eka 2.95 million Ghana cedis was a waje no what the apatana kra esanse saade na oye no wode agu ne ho fi pa Enra ane na watche pepepa eye Ora Charles Kojofosu aka Daddy Lumba aka DL wati nananom ensiedo ekoye arehosempa na enra no na eye na watche da no upiemo ewon kran afei Kumase ene eye abrochi miamia bia wanom eye vejo so kendre esripe ebo anenwom di asasa aka ne ho nsam na upiemo ewo asante emantamu a dwumadie yi ekoso ewo broni krom lorry terminal no no ewa bantama abato empeswa so yenyina nim se Daddy Lumba oya asanteni enti ahwade wo muso mu se twoboyi abusia hye Facebook ne so eya SOMPA 106.5 FM Accra eya SOMPA 106.5 FM Accra no mhase a we no wo mu pevu we saa no ano so kendre no mo do mo phone light e so kaligbe wanu a wo mu so burubrujo amanio na anya asam ketoa ne amani boni ba wa bedu ekopie mu ho wa de hye a wanum etwa hye a ya no wanu so kendre yibie na wo mu ase ya frɛ wanum friends of Daddy Lumba wo mu na ekasa yi wo mu se de Daddy Lumba enum to so ama wo man ya mamra ne amane wo ton de ma wiase amansan nyina ene ensam a ewani nwumubroni bekasa Lewis no eti akoma ebubu akoma se ebimpo obi aye obane kura wutie ne nwum ne bia wutumi de che se bia pese uchi obi ade na sa otwetwe ho a wutie Daddy Lumba nwum bi hanum a wutumi ko yi wadaka mu nyoma nyina akara da akwache no etini na nwum de na ekapa nenti wa mo besere sei na won ka tiasefo ho biem no ebia suku bi anasa statue bi yenye ne yamfanto no se de be ya na nuoma pa wo be ya wo manyi mo no eno so ye bekoso a akaka no friends of Daddy Lumba nsemni tie enye butawe bia Daddy Lumba ye nyina ya de asantiba ya hwira de ye hwe ya pa ya hwe eno bi go nyuma wato awarefuo osujafuo bubueni pete no nyuma no ni kraba no so eti papa ya hwe no se bi enye ho na ato ya wonte eye odo eni ade ya hwire ya hwire de kesi wa hwire de kesi Ghana ne ya hwire de kesi angasa eni ti ne ya si ya ye ne candle night no matter how it is eni ebe ye eni ti ne wo mu ye enye ho na te eye odo ya wo ma Daddy Lumba eni no busia
Yeah, that number dey here bia. Me na catch you. The chiro bia no bia. Anything about the legend. When you be a legend, obi etimi tunu. Papa no the chiro bia no bia. Obi no because the chiro musicians aba komuna na obi etimi tunu. The why no achievement that number aye no obi etimi nye bibla. No, studio. You can say, you're going to school, you're going to get legacy. I still stay to Ghana. What is it? Because we're achieving the great. Now, they are going to say parliament. Even the whole Barcelona football. Yeah. You're pretty good. I'm on respect. Anybody, anything. Now, we deserve the best. We deserve it all. We deserve it the best. We deserve it all. Great legacy, Papa, legendary. And walkway Daddy Lumba DL Ora Charles Kojofosu ne fancy bie e wasante mantamo and wamuni yamani boni bawa bedu etwetwen komoi na wamu wi asante mantamo na ne kase pa no e wan kran ha eno nti yasoma yamani boni na opon checheku emwo no so tefa so e wo Blaster Square ne ka na Independence Square no wakwate fa so wo ho na pani behwe na nya asem kuma akra busuan sa o join ne we Facebook SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra ni Facebook ni YouTube no so ya SOMPA FM live o join ne wo ho a u benya videos ni bia ni say cry ya de Techno Spark 40 series and the try enti ya correct pa na udru ho na abehu no na behwe amanfo ehyeche candle na amanfo o wo mugi woni kakra de kai da de number kama na no mu na opoche kubo epini abanti aba ko che se wono de se wonya ye pa anko be san dad lumba be san se empeni aka se bo ye mpam anko be pampa na wona ne bon komo no wo kire ni nsemu kakra kire na opoche ku se wono wonim dad lumba pa na asemu eda ya na etini wura no so mi fi kumase panko na etimetim dad lumba ma mi fi wo na mi ho but mi tonta so adum spare pass kumase adum spare pass from kumase na me free buy e be do be 5 p.m. and do 5 p.m. Me lonku daddy lumba gate ni bre no mo see ade nyanchie na me tena abonte ona me o ekipi me tena ase daddy lumba fi ona me o ekipi ho me to fita anopa no mo bie sana me wura fi ho kocha me koma o mo shedin na me sanko ni sister na o banko na estimate so koma ni shedin the family na suru zakari me tonta so do paper intern ma me buy daddy lumba o tiase no wo ye wo bo amanfo too much na wonante no Owetima force me wache bra me nchene ndi nkomo makwa me edi nkomo tambia ozo brother no nka me jemba me je na me ba sade na me ko bisa se ye be na si ya ekun dadi no mo si ni swa no ko na si ekun no na president so obama na abempon ayibi me the president ase ya da president ase pa so obama na abempon ayiye we eye no we free kumasi ton enu wo bankran ha say daddy lumba hodo eni sene one daddy lumba yonko fa tie enti no sabe wadofo pa wuo no no wadofo pa nso anya yie enti wadofo pa nso ntena se e wo breko wadofo pa eda fomo wo ba ya na baba bi so daddy lumba Kwafa by Edema Active Life Dietary Service Health Service Limited Dr. Maxwell Adum Divine Ora yi Dr. Penia abanu se enuane ye ni nuane ema enuane nya yedro ni enyamu ahoɔdene a ɛda na ba mu party bra no aya woni Ghana de hye kankan ye mpanimfo a wɔnom ɛkɔ wɔ mu mpanimfie mu na ebi wɔ hɔ no be wiase wɔse mani aye wisi mi hohwe na wɔkyerɛkyerɛ wɔnom no wɔyɛ free screening no ade eboa wɔnom wɔkɔkɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ Kaneshi market na ɛhɔ ɛna wɔboaboa de hye be se 200 ano a wɔyɛ free screening ɛde ma wɔmo na ɛbra owura Divine Adum Maxwell ekasa no SOMPA kase etwen bi yenim se fruit ni vegetables ni bebre etime enane anwanwa efri ni pedua ni mo enane srade efri ni pedua ni se omo plan obi bia na oba health school no yama na duo onya DDS drink ni betimi aboa no ahohoro na system mu ayi amaman ene anwanwa efri ni pedua ni na metu emane so fu bebre se anwa bebre no a yedi ba ni pedua no enye ane srade nan bebre no enye etino amo anti sa aduane die aya srade nam ane awanwa no eso sa se bebre ne ba ye no yahwe obi wo hor ma yahwe ne brabo mu a timi sa anwa ne bi wo ne brabo mu obi wa ne call restaurant level e wo so
ni na esrade na aba nipadua no bebre nti wose omote shanoma na omogini eso na omote so na bo nipadua ma nipadua so na ko bi bisa bitia enti no srade nam ne die aya na mate so na aboa nipadua no ama wanyini ache de bia wedia so ebeye sro adehia wom kopie mu e waka na hidwanim a wanum so ko teki eye free screen bi wom de wom ko hye mu aye screen wonam wom ne so mpaka se atwetwe nkomo yi na me say right kam so be baba ma be ma ko say da baba right e minimum ne da say ne oka nyame na na pram surprise men cabbage carrot vegetables na want to be free spin baby no abana ke wa wo ko ni eyin akesi wa adesa fadisa sake ko ye ya mi awon check ko go pa ke sha ni for to yo e low for to be e wa spin e ka me ba se e wa wo to ta le hin akesi Openi awada Active Life Dietary Health Service Limited ano ena wakasa ye na wawie ye ena wamu a wamu nso enso eko free screening yibie wanam ekasa ye na yamani boni Richard J Cranton ena tunkrei esumye na ye de nsem no free kandeshi ne ekomu ewa asantemantam mo atafo new site eye kroba ko a ewo bantema bato mpesu aso asantemantam mo na wan kire se enkane ahonsem akwa atwe pa ewo mompotem na nsem wo ho na nkane an yese bi kura ni ho wo mo ho na abonani wo mo ho na abakakra na yese preso wo mbeso mbeka na dum so ntino wo mo se aye preso na wo mo pre na o maso saa afedi wo mo pre ba akwa no amo so ya bese nanum ko na nsia ko na nson na nkane yi maaye ama sesei wonu ma ye coaster wonu mo yade nkane yadi wonjuma nyina no ekabu pro na wonu mabo wonu ya ma ne boni ba bedu ebon komo sei na one insight e kan ye ko off be na otwi kura bro ya de sunwa free last week no abesine ye no ma nyina go fi nyina ase ye nuane ye nyuma nyina ase ye say ye phone kura etimi charge phone ye phone nyina dundundundum nti ama ye ho ti apa ya hwe kwan ya say ebianka mpenfo no kura frɛ o mo so o mfie nti ye nim de ntira de esia ya ma ne basa nti ma ba aye no kre pa I see last 2 weeks na ye hu say transformer no na latin ese nti papa ba ko high friend allergy o frɛ o mo no don't be here now. Be the new now be here. The say no, I have almost a solar in my no. I use no auntie. Week be and a sack off. Listen, auntie. And yes, I'm going to. I'm say, boy says, I never them because I had no answer and run doors. I'm an no class will be sick. I contact with you or piano matching or I didn't know how to sick. Oh, but freezer lights no call off. Your fridge money eating in from never quiet on tone. You were near my tone, so bologna and the because of light in anyone, the jay, very weakening in the light. There might be a phone crying, maybe uncharge. Ye never be crying charge your phone. Womu sobolo ice cream abelewos ni nyina nkwa de be fridge my skin kenyina ka ho nanso light pole na asisi wa enhoma gusuei kane anim power bi anim ena de esum kabisi e de aba atafo new site e wo bantima bato mpeso aso womu toto de sre ECG ese womomra womomwai na nkane ani aye bia na womehwe na wonsoma wo Ebusia wasugusu a wutie pram tobraka se e SOMPA 106.5 FM kasa fidie so origina yeyi ye so nsam no so e wonsam foforo mu dia ma oni kwakopie mu e wo afija kwabre south eno no e wasante e mantemu na sede MCE ya wo no owo afija kwabre south e kasa ni odonyafo Patricia Pearl Ankra na enra na wanum e clean up exercise bi sheshe so yinyina nim se na san na jampanimfo epa hontoma se anya bosumi bia na memene de di kan mantam bia yensiesie mu ene wankasa wo mantam na hwe na ne man koyie pe fa praye fa shavo fa sofi na mo hyase enyo madwuma na moa na ekuromu ente afigya kwabre south de enra wonom eye wo mo de a empanimfo ani ntini achocho wuro na ede wonom anim de ekwata adwuma de no achi na mami akasa abo empanimfo a wonom ampotam abaso wose wo mo ba ma na ye fe enkankan wahene a wono owo maase wo ye otumfo abu agya hene na apia agyi wo bo na baso so wo wura yi wa ya ade papa se ohen poporo sanse empaniso ode hye anko akwadwa ni nti ne wahene ene ne dom pa ba ya busia Facebook ne so wo bo se wa mo tete gatam wahene poporo no aka ho bi onya asam ketwa enti ne se de leadership by example nti ne wahene o maase
hene why ade dodo wani amani boni ba wabedu edi nkomo Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama na ni so ade hunu ne se ento se ewiase nko na wieye no na wo se Ghana ate achan se de beto no no na nti bosumi bia no ahye yen se yensiesie yenku na nkanhye na mampo a kayenim se ye besiesie yenku deda enti ene yabama ase na ye ba besiesie ma ase esimu 6 o'clock anopa ya prapra krom ede water browser ho gates mu nyina amakro no emuat ye ba ye no ye se kromafo no empie dodo na emom no nananom epie beta ye nti maase hene adwina se akohwea esen ahemfo no nyina beta ye ti emie ye ebia kromafo no mofa ne se eya detra ba na omahu se nananom apie aba no gidi se ye kokoye nim no kromafo na omowo baabi a ye bekobia no omo so bepie aba amia ye adwuma no ama Ghana ate cleanliness is next to godliness our national prayer and thanksgiving day sanso ne ye bompa ye se ye hu ni die na ebehia ye Mensini abakrachi ya wawo afija kwa abrem South mensini nim onenya for Patricia Pearl Ankara ene na yekotie ye na ohempopra wano wa mase a wano kuro ya sanso ye otumfo abu agahene na apiaje wano so ekasa ye ene yamane boni ba wabedu edi komo yi yamana mompia ekosune ngide me ho agim ne ye se omamba pa bia no de ohia ye mpuntu ye ntine se aban no ade nhyehyɛ bi aba se bosome edikan bia no memende ade kan no emfanye nsisi o ekuru so a ense ya dwempa eni nti no ene de edu ekuru mu ya ma ase da wo se me so tu anamo na me betai me manfo achi na enyina no ekuru ni kuru mu amakuru mu ete eni nti na mtu sa anamo na assembly na aye awobo mu sa de we no eya de a wo se ma se man no ye hye den so se sabi obi be yewudi yi a nti se de wa nkasa no otu ho anamo assembly ni firi miam ya tu anamo na wo ekuru mu na wo hifie se wa ye be prapra wo mpatam ama kromati na yare eso ate afiri ho no wo hye ofie se untu anamo eba ne sa ntwayi na enye ade a ya ade papa a wo se me manfo sua eni nti no mesre masema se omunya adwensa kyera na afi no ye di bibibba mu a omuntu anamo no mfo mu hye bi san se yare nti ana mampanin am ye tu sa anamo no enti no wompota mo etie na yade so ete otumfo abu agahene na apiaje osanso ye mase hene ohempopro eno no eno na ni kiremu ewo bia wanom esiesie wo mo papa wo mo tete gwatemu ni nyina fa eye MCU so onyonyafo Patricia Pearl Ankara ena wonom ene yamane boni ba wabedu edi nkomo na yetoa ensem no so na yakwa akopie mu ewo amanone na no ho Russia and Ukraine tokwa ya wo de asanta mu no nyasem kuma etu ntwa ayekora na let's say a few weeks ago ena America mampani Donald Trump de na no tu mu bi ma ho ye say wa ma Russia mampani Vladimir Putin wa ma no 50 days na fuo ma akoma akwadionum sa wo mra menum asomdwe abua na ntokwa no wonyae enam so ma nansan ya akrampo no wo sign the new guidelines baaye e ma wo hye ne say wo ma no bosumi ya ye wo mu sesi e ne da to so nwotwe won twa ntokwa no so kra enkwa achirimpo ene yete say Russia fo ato ama wo ma totopa ye kodi ya woni bi akogu Ukraine ama me ne wo ka say enkro ahodo ne nkrotu ahodo bi a e won potamo ho no akogu omso ama enipa bebre no afem ahwero mo kwama bi nso kra prepra enya asem kuma sana ni nyina na Volodymyr Zelensky no wono so no wota wan kona na wo hwe wono kra na mso ma nu ampo de beto wanim say Zelensky se wono say nia Russia fo be ye bia no emfa no ho wono nso so no wabo mi frita duku eneme ne wo ka say ya wato drone attack ase sa alupre nkete bonframa ya ya de camera etutu ase ne ya di twa videos wa hai wono de ase ne ya de kwa na ya bombo ama baabi a wo mo Russia fo wo mo wayire depo aya fra no say soshi wato akogu ha ma me ne wo ka say wayire no emu be ya say ha mu chemu adu awotwe wa say ne say pasa wo Russia fo ka say wo mo anyai sa de na wan ye no a ene wono nso wo be target prime areas na wa say ho nyina no nam so ma me ne wo ka say asem na akoye asem emu a wuram papa ama firefighters be say 127 ya wo mo ewo ho a wo mo dumja no enya asem kuma sa oja ne e Facebook ne so a wo be hunu se ne dumja fo no wo Russia no wo mo dumja na nso wo mu dum ni nyina no na eja no kwa na ekosoro eno nam so ama akwaya awre hosam e won potem wo pa say Russia authorities ne say ade no ba bia de ne die eni aye nyan pa
Ebusia yenyina yeso na original ye pram tubrakasia ye didi wonto afri sompa 106.5 FM so ne yemu ni ko mu say epen na yanka chos ye dase na ebusia yenhwe messages kakra wanuma wa mutimi join yen e wo Facebook sompa 106.5 FM makra so no yankin kan wanuma messages no ema wo mo na ansa na no ensemo aye didi wonto ano eni animu bi ni say o mai post adwuma ko de krata aba montin kire mu se MPP chairman ya wano wa bunu east mantam ni mu no wo mu nkwawura ni fie na ebom aya akoronfo ene wo mkwache wo mu a etuo kasa ba ko es ankoma eyamranim ni osi Kevin Taylor wa boneka 2.95 million Ghana cedis. Dr. Divan Adom Abamaniese mu amupe anwa aduane srade nam no monyadi na yeyade enko. Sanso ena nyuntuni asese wanya ne ba bi kro Daddy Lumba Charles Kwajofosu manfo bebre no a pay tribute e de amano. Ebusia na SMP kan yenim ho ene yede esomo ye hwe Facebook no so ni akenkan messages no e kakra e de amamonti mu hwe ye na modu messages to ho no yenti yi. Piaga was say Mahama is not a leader. Just like Nanado, Boko need peace. Oh, Nanado new leader. We'll be commenting no. Comments on pillar 2 was say happy birthday. And oh, and your birthday. And your comments happy birthday. Nyakopon shira na onomo. Sane waje sompa atumu no. Nyakopon so nyi wontum. Sa pepepe. No anya wakoma so ade nyina ma comments pillar 2. Amen. Na Rahim Rankin say Obrempona na bakope and Abna Bedu Papa B. Good afternoon with the midday news. I see greetings to His Excellency John Dramani Mahama with his leadership. Near Diaba no. Nana Ekwa Mwabwaten Edifree Ablekuma Central. Was a special birthday and Commerce Pillar 2 was one award Dome Kwabenya constituency and ye was Genesamba pa. A master planner junior was say what if freaking tampo was a Ghana. Under President Mahama in 7 months is full of insecurity. We are sleeping in our rooms, but our legs egu abonten. Was in Chaka say nkoma po Kwabena Yando, incoming Ashanti Regional Secretary. Ni awadeba ye enso enono. Nana Yabua say we here in live. E wo shukra. Na wase me musa abake say na wo ho tesen. Nyankopon adom me ho ye pa. Wase ne ho ye Nana Yabua abake say ne ho ye pa. Na Mr. Donfe Edifree Mr. Donfe suit hub e wasu ye bo a wase enne ye afe pepe pa wone ne yere wo kan de bo mu kama enti wo ma wone ne yere nyina wo ma wo ho afinhia po Mr. Donfe se ne waje sompa tum no abakas wa no yo meka so wa mu di wa man version omo wade ya afe pepe ya mo mu trinkwa eno ana mo waka ya mo mu trinkwa Mr. Donfe fani aka to aswe etino happy birthday ba konso wa ha no mo happy birthday we enkoma Oruayere Sarah Afrifa oya credit officer ewo Chufurura Bank no ewo Dunkwa Nofe branch Oruayere Sarah Afrifa credit officer Chufurura Bank Dunkwa Nofe branch na owo entino Auntie Sarah ye fafidie kese so sompa ye ne obia ya ma afisiapa ukunu so se ya ma afisiapa mfama no na Nyankopon hirawo na okoso eye yerepa na o ma ne nyina so ma awoda papa happy birthday Auntie Sarah yo aha ena brame ya kwan me de asie na emom hye ne nso secure sanitary pad eno ne pad papa ahotetam papa uye oba na ode mu a ebekoyie pa de amawo hyane nso mame se uye oba ma na wokwa abonte na wo ba na wo pebibi papa de ache oba no a eya no ato secure sanitary pad eno ne correct one no eno de ma ne nyina agitum se eboa won ema wo mo nsabuo mu no eye so secured bibia da na kwa mu kama e de ema sanso ana sa wo pebi ato a enye na e wo shops ahodo nyina mu na sa wo kumase ana sa santimantam ne nkwado a eya na odo ani achem e wo Mama Excellent Cosmetics o wadum PZ and afa kwada so estate taxi station ho no a old Asampa pharmacy kwanum ho no honso wabutu ho eya age number 0243 862 158 0243 862 158 na fe one no abonkomo dodo bia opebia no wode ebesomo aduane si wo a wontimi ntibi ni malaria na ache wo honam ye oya pa ubehia time herbal mixture
time herbal mixture eno ne adu papa no nia eboa wo ama won so ho atimi atowo no kope bi to ewo pharmacy ne herbal shops nyina mu enye na udu asope time herbal mixture adu papa no ojo nso a wote ya wachire oba na be ma empam niam ankoyi uhia time HH mixture ene ne capsules ebetimi adu akagina mu pa eno so nya na ewo pharmacy ene herbal shops ahodo nyina mu sa wo pedodo atu aton akng herbal sefre no ewo 0244 417669 0244 417669 na oni yen abo enkomo saa na bibia nso etimi akoyie pa afei RSYD Novigi Studios ehona ye ka wo mo asem a eyese boko nra social media na so ba bia wuhunu bibia no emfidi a wo mo han ye no wo mo ko han ye edi free RSYD Novigi Studios na weekend ya na ye pa ho ntoma correct one say sham enti udwumadie bia wudi photography filmmaking anase wodi no skit na wo pese wutwa wo hunu wo ye creative director na wo pemfidi papa ede atwa o videos anade aye skit no ana movies no ni nyina no afo ne kire mu ewo RSYD Novigi Studios eye papa ye won kran he ya malama base off First Kokroko Street ewa na yebutu na wo ba na abehu say yes ye won fidie ne ye won fidie ni a odi twa eni da ho say crystal cray correct one bia no je numbers no na frɛ na fe ye na o monkomo 0574 715 774 0574 715 774 and 0303 974 822 0303 974 822 na oni yen abonkomo na sa oni yen abonkomo sa no a ya make sure say ukita Technospark 40 series ni bi eno ne papa no ebetimi abo na ade ye mobile phone call no a ekoyie pa Technospark 40 series eno no say amanfo say ye modi ni keke Technospark 40 series wamanfo nim se free techno nti eye papa we unkoboro charger onte se won mo aka no ukita na wo charge na no pa just why ya wo ye nyina we obeda nwumira na wa charge no kra no na wo pe kakra bi na atop no app asa battery ne chepa ena ne dual system no tio ni odi mobile phone mienu be ye no o de Technospark 40 series be ye abroso na wanya ho mfa so wa kire bebre ena ne camera no eye correct noise cancellation system ewom eto nsuomo eto wiemo eto mfuturo ma petampe na wo call baby sa Techno Store say twa ho asia Ghana ha bia no duru abenya bia to na nsanya be na wotwe anie ene be bie ya nkrabata ba ko wo sekre he ya na ho uduru ho a mobile phone bia ya Techno brand bia uduru ha benya bia to na ya papa ya gbo fom penu asan fa wade no e ho na abenya bia to me pa charge number si na frɛ 0303 980 205 0303 980 205 na fe oni yen abo enkomo Ebusiansa ni ye kwa no yerishe Lydia aka Mama Lee aka Mama Lee we midwife e watechiman we every Sarfo kantanka enti Lydia adodoa na bomra na Mama Lee Sarfo kantanka se wa mo awoda papa we ya midwife e watechiman Sarfo se wa pe wasam do wase nyankopon hirawo wase sade we ya mani nyina akoso ye ni nyina fefefe Sarfo kantanka na resan semi e dia hama no Lydia aka Mama Lee Sarfo so ma happy birthday abusia ensemi every sompa 106.5 FM Akraswa ejene ho sachira mena ewo Sompa 93.1 eno ye Sompa headquarters we Kumase ayiko 100.9 eno su we Kumase Adafopa radio ewo Paris won abrochimrom wo ahinkro France ho no awo ho no na abrochimam ho no no Emmanuel Macron wana ne nkrofo no wo mo ejina mu dendenden ya wo mo gitie mu ena afei Sompa 101.1 watakwa 103.3 watakra de 106.1 watachiman ena afei 98.9 sunyane 90.7 won kranza 101.3 doma Kingdom 106.1 FM mankesim me pa cho channel so udi code na so yejina mu ho Sompa FM ena afei Facebook live no Sompa 106.5 FM Accra YouTube no so Sompa FM live ena Play Store no ya no akọ download Sompa online the app no ejina mu denden the ho download ya video na pa obenya hwe ope audio no nso abenya tie na bibia aye fine ensem ho tie ye kruche ne nyina so de akwa akwagu www.sompaonline.com kwa hwai na kokenkan bebre ewo ho ya no ma ebe se kase de ma no eye me abrempon na kwaku ampoma mini aba abena badu adepa kofi ebusia yadase ama monity a